Atongoria mung'ethaniro magitongorio ni Martha Karua, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa no mathiete na mbere gutheca thirikari ya Kenya Kwanza kahiu ka mbaru magikinyire no nginya makahagura President William Ruto na thirikari yake wathani-ini mwaka wa 2027. Makiaria mwena wa Gicugu igongona-ini ria mathiko, Kalonzo niokire wathani wa President William Ruto akiuga ukoretwo uri wa kuhinyiriria Kenya mugaru na ciraniro iria iranĩire hindi ya kampeini. Ikiwa ni public private partnership, yawe ni mambo ya uwazi, sio mengine wanafanya kichini chini kama iliyofanyika mambo ya ndani. Mimi na ndugu yangu Eugene tulienda hadi kwa mahakama, na mahakama kabla uamuzi utolewe Ruto mwenyewe akaondoa ndani. Kwa hivyo hiyo maneno hatutaki tena kama wananchi kuyasikia. Kalonzo ugite manyitanite ta mwena wa mung'ethaniro gutigirira President William Ruto ni ehera wathani-ini mwaka wa 2027 akihoya Kenya kumanyitirira. Jensi hoye, hebu fanya gwenze Jensi power sio? Hawa vijana wameleta sifa Kenya duniani kote, kwa sababu wamesema hatutaki nyinyi viongozi ambao mnatuua, mnaiba mali yetu, hata mnaiba our future. Because kama hakuna kazi, hakuna mipangilio ya vile vijana watapata kazi, vile mapato yenu ya majani chai, mapato yenu ya kahawa, vile ambayo italeta na kuimarisha uchumi wa Kenya, hakuna mipangilio. Mũtongoria wa kiama kia PLP Martha Karua ni ahinyĩrĩirie Kenya kwĩharĩria kũrehe ũgarũrũku gĩthurano-inĩ kia mwaka wa 2027. Nia yetu ni kuona ya kwamba Kenya inaongozwa kisheria na kila mtu anapata huduma. Eugene Wamalwa ni akomithitie ngero iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ nĩ thirikari hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Wakianza kuua Wakenya wakiholela, vijana wadogo wanatekwa nyara, wanauawa, wanapigwa risasi hadharani Nairobi, tukiona kwa macho yetu. Tuwasema hatutakubali. Muthi wa gatatu kiumia giukite atongoria maugite ni makanyitana na mbeũ njĩthĩ kuririkana mbeũ njĩthĩ iria moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kuregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 ni ũndũ wa wĩrutĩri wao wa kũhonokia bũrũri na gũcaka ikuũ cia mbeũ njĩthĩ acio. Sisi tunataka mjue kwamba tuko pamoja nanyi, tutahakikisha nchi iko sawa, na Jumatano ijayo mimi nimetangaza itakuwa public holiday. Ni sikukuu ya kuwakumbuka vijana wetu ambao waliuawa, Gen Z ambao waliuawa. Muthi wa gatatu niguo mbeũ njĩthĩ mabangĩte gũkarũngana kũririkana arunao na nĩ morĩtie ateti kwa kũingĩrĩra ũndũ ũyũ. Awe nanyi. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.